nka TV Westyle ho mwaha batahubwa batwo muri Kirembe batwa Settlement Village aho tushanjiro bwa hata batwana barwana sango babehoje bwa nyuma yo kubingo mu ihamba area bwindi impenetrable mwaka gwa rukumo rwenda nkagana gumwe aba bakaba babaho kandi bashemerwa mbyo buhangwe biri kushango mu ihamba ombiye mirire obraro hamwe no mijanjabire kandi hatano bagira ngo tubashemerirwe n'imiturire yibarumu emirire emibyamere obujanjabi hamwe no buhangwa bwabo byona bakahinduka itwe turaruga ngeno ubuzagwa bwetu no bwihamba urugari bashenye kurito twaturakoregana n'ihamba kandi harimo ibinyamisha bitari turakunda mununga kandi bimwe turabitina kunka kingagiye kandi mu mwana wetu turabera munana ibyo kujya bitwatujyaga nene twaturarye bihama turarye bikwa turarya mu ubwoki kwakure nzoki turashoha ibyenyanza ngeno arizo nyama zetu tine mu n'ibinyamisha bitwa turahiga ibyo naza kutondora n'amazina gabyo turahiga mu kikokora cyita ngo nenkanda Karmunda nagira ngo bakabana bararo munsi y'ebitoma hamwe n'ebitindi aho babire babyama n'abana babo aho babire barugano baza kushaka kandi nagira ngo bakaba bahembo mu raha muryango yenju yabo okugira ngo abana batakahikwa hakabi turanyama musi yashaka nangashi harimo ibitoma ibiti bihanga munungu ngwino ushanga umutwa ayarire mu nda yacu nkabati ari yari kutura na family yeye rero akimara kubaratura umuriro barahemba kuno ya muryango umuriro barahemba ha muryango kuno ngwino ukuniko twatubaga turaba kandi ukiba waza kugenda mwene kuza kurona kw'ibyo bihama n'ibikwa atugira ki omanyangu higuru ushanga oyine kitundamo higuru mu kite kintu kirika kitindi mugendo cyo kitindi hati ugenda usigaye abo bana bawe abatwaba bakabingoma kagwabo muri ngo go kurinde byo buhangwa kandi Karmunda nagira ngo bakija babingo mu ihambe rya bwindi impenetrable national park omwaka gwa rukumo rwenda nkagana gumwe kandi nagira ngo bwanyuma yo kujangana n'abaciga abatwana bagira ngo bakajonjorwa babingo mu itaka kandi no buhezi bwa government bukira buke ibya kuratiro hatiya twiza turabona turaza kutura kanyuma y'abaciga hatesha nacyo cyatubere kizibu tureka nyuma y'abaciga kibaho ku muciga yakutuza hawe agaruka yabona ngeno yabona habonera hatakubingaho ushoboza kutura handi basa twabona bana baso ngeno rango n'imyaka miringa munonga yitwabiremo kandi turabona hatiya kutureba government n'ubuturabe turi muri ginyanya yitirimo naguti gitutura government atara agizireke atatufire abo kuba abana betu barashoma hati neti twabite nangu abana betu bayibashomire naco kikatu yambire nzi tubona batwa kutuzekera abantu bagira ngo bakutunga ubwegese bwo mutindo murunji nabone bija kugenda misho mbiyentunguka hamwe no kugunja uko mico n'emitwarize rero barijo mu kushabaguza ale government atana yareberwa government butihagiraho ikintu iki abasa kugira ngo ubu habuzimbire mu government nanye kandi ko rero ushange nayo nyine ikintu hone nite tujya turashaba mwene zo shongezo mpaho ziratuma abatwa twaguma twetiyimire iguro kushanga tutireki ubu habuzi mbwenuka nko kushanga tucine embera ya inde yenyuma kushanga tutakwenda kuruga nkenyuma kugira ngo tutebane n'abandi kushanga twama nko mugashogo kwega nko mugashogo kuzo mu cyaci ubangano manyito abatumye amba twatakaza cyaci tutinamo ba reverends kunka twatwinemo small god site twanduterekerera munongo mu hamba wacenga sombwe no cyanga mwe no kugira ngo tumanye ngo umuntu yagwara ningasho mugenzi witu yagwara eba yagwara nkishonga itoni tegateka shano bundi nikaza stani ushange twaza kuzomukuronde ibibaze no kugenza je bwanyuma yo kubingo mu ihamba hari habatwa abagenzi baba bayanjire bakaremeramo nguko nkembera zikaba zitanguheza urumo no guterwa amasasi bwanyuma ya government okukinga ihamba obwa hata batwana baturo mu mwanya gumwe oguru kureberwa bitongore bitari bya government nite no kutebereza kushaka kugira ngo umuntu akabona ko yabona umuntu kunka tile ki government yaratwi nangwa abantu bo nk'abajya muri murasa kugira ngo kahatiya ko umwanya gututwiremo bande tugurimo nka government ahabwo kushanga ngo government igiziriki ekwikiriza bitongore kutamba ngishege bitongore kubira bitakiriho
yitwa abatwa tujyaganyuga mututu omukwebisaho kwabo abatwana bakorere sente kiri kumanywa nkarijarija nk'omuringo gumwe gwo kwihamu entasya hamwe no kubona icyo kurya konka kiri kubashasha no kugira ngo nibakora munonga konka bashashurwa sente nke ekintu ekibesera okubura oburinganiza mwene nko mukiga yakwita ngo zo kumukorera mwene nk'ikiyati nanga se ekibeta ngo n'ekikadara hati wazayo umukigara baramuhanka shirinji gashanga ngo mutwa arakwiye 15 nicyo kizibu kitubira kandi yaba atakakuzoga ni warakureba kakutina mu mwene ushanga yakwisiza kakaga kuko mukiga bamuteka shanze ngeno ejo nagiye bizibu bitwine hakutakira uburinganiza mu myanya y'ituratura mu hamwe abatwana bashaba government okubakwatiraho mu kushomesa abana babo okubaha ebyentunguka ebyamagara hamwe n'obundi buhereza okurugirira hari Kasande Charity omwaha abatwa bashomire nagira ngo abatwa batahibe bashemerire kurugo mu miteekateekere y'enyuma batamana omu kushoma hamwe n'okuramya Ruhanga. So tukunde kanisa tukunde kuza chachi tushomesa abana bita kushoma Bibuli mwene tuguburire kigambo cya Mukama then ekindi bagambiraho no kugira ngo tweyemu imbera yo bunyakare yo gumaturu kugira ngo Kasande ho nibandeba ningashi bari bumpe bari kundeba tumanye mu gashogo kwega twegisa abana bitu hari abatugizere ngo abatwa abandi bateganisa ubw'endwara z'obushambani hamwe n'ezemirire mibi mu ihamba twatura twine imibazo y'itera tutambira twagwara konka kutayikire batwihayo imibazo turarya muri mu magwariro turekera kufa munonga twagwara za sirimu twakora ki ubwene turabona n'ubucirabe kirungo abatwa bino kwetombwitwa hariho mpabuhwezi abatwire babakwatiraho abari kubahwera harimo Batwa Development Program Batwa Mugahinga Conservation Trust konka nabone benda ngo bebiseho mu kugira itake ryabo eribineho obushobozi amakuru aga gashakwa hweza Wilfred.